Χαίρομαι πάλι που είμαι ανάμεσά σας. Δεν ξέρω αν χαίρεστε εσείς. Έχετε πολλά χαιρετίσματα από τους αδελφούς και συνάδελφους στην Καστοριά. Και ιδιαίτερα έχουμε χαιρετίσματα ο αδελφός Ανδρέας και η αδελφή Τζούλη από τον αδελφό το Τάκη Τολέτσα, το Πιστέρα. Andrea de Zulinga Taki. Να τους δώσεις ιδιαίτερους χαιρετισμούς. Χαιρόμαστε γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Είναι μεγαλύτερη ευλογία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να είσαι παιδί του Θεού. Τώρα που ερχόμουν από την Τογκάνα εκεί πέρα, πήρα ένα νεαρό που λέει μπορείς να με πάρεις στην κοριτσά. Πούλησε CD εκεί πέρα. Και κατά τη διαδρομή μου έκανε μια ερώτηση, μου είπε ένα ένιγμα, θα λέγαμε. Πώς είχε ένας βασιλιάς, μια κόρη και ήθελε να την παντρεύσει. Και αλλά θα χρειαζόταν να περάσει ένα τεστ. Και είχε δύο κοπέλες από εδώ και δύο από εκεί. Και οι κοπέλες θα λέγανε αν καθίσεις θα σε θανατώσουν. Θα σε σκοτώσουν. Θα πεθάνεις αν καθίσεις στον άνθρωπο που θα ήθελε να πάρει την κοπούλα. Tani këto vajzat I thoshin atij kandidatit që do merrte bijën e mbretit, nëse ulesh këtu do vdesësh. Και η άλλη κοπέλα πάλι λέει αν σηκωθείς θα σε σκοτώσουμε. Dhe ato dy të tjera thoshin po të ngrihesh prap do të vrasin, do vdesh. Άρα κάθε υποψήφιος γαμπρός θα πέθανε. Do me thënë çdo kandidat do vdiste. Πήγε λέει ένας φτωχός. Dhe tani vajti një varfër. Μπήκε μέσα στις κοπέλες. Yrë atje në vajzat. Βγήκε ζωντανός και πήρε την βασιλοπούλη, την κοπέλα. Dhe doli gjallë dhe mori dhe bijën e mbretit. Και μου λέει αυτός, ξέρεις τι είπε ο φτωχός? Dhe më tha, e di çfarë tha I varfër? Λέω δεν ξέρω, μου λέει κάτσε να το σκεφτείς. Jo, tha, e di çfarë tha I varfër? Jo, nuk e di, thash. Τι να σκεφτώ, τι να σκεφτώ, εγώ δεν είμαι πολύ έξυπνος, λέω. Unë nuk jam shumë I zgjuar. Όχι, όχι, σκέψου το. Jo, tha, mendoje. Λέω, εντάξει, αφού προχωρήσαμε κάπως στον δρόμο, του λέω πριν μου απαντήσεις εσύ, θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση που είναι πιο σπουδαία από τον βασιλιά. Γυρίζει αυτός με βλέπει. Του λέω, ξέρεις από πού ήρθες? Αυτός γύρισε έτσι και να με βλέπει. Ξέρεις, λέω, που θα πας άμα φύγεις από αυτόν τον κόσμο? Ξέρεις, του λέω, για ποιο λόγο ζεις? Αυτός δεν ήξερε. Λέει, πριν γεννηθώ, λέει, δεν υπήρχα. Μπράβο, λέω, το πέτυχες. Γιατί ζεις όμως? Ζω, λέει, γιατί όπως όλοι ζουν. Βλέπεις, του λέω, έχεις χάσει το νόημα της ζωής.
Je unë jetoj si që jetojnë të tërë, po e shikon që e ke unë për thelbin e jetës. Και αν θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο, πού θα πας, ξέρεις? Dhe po ti kish nga kjo botë, ku do shkosh? Αυτό δεν το ξέρει κανένα. Këta nuk e di asnjëri. Πολύ σωστά λέω, δεν το ξέρει κανένα. Αλλά ξέρεις εσύ την απάντηση, κάτσε λέω να σκεφτείς. Këta nuk e di asnjëri. Αυτά είναι λέω τα πιο σπουδαία πράγματα. Po ta fillo mendoj, thash, ta mos u përgjigj me një. Που πρέπει να ξέρεις. Sepse këto janë gjërat më të rëndësishme që duhet të dish. Εγώ αν δεν ξέρω τι είπε ο φτωχός και πήρε τη Βασιλοπούλα, Unë në qoftë se nuk e di çfarë tha i varfrit që mori princeshën ta, δεν μου προσθέτει τίποτα, ούτε μου αφαιρεί. as më shton gjë, as më i gjë. Αν όμως δεν ξέρεις εσύ πού πηγαίνεις και για ποιο λόγο ζεις, Por në qoftë se ti nuk di pse jeton dhe ku po shkon, έχασες τη ζωή σου, λέω. Δεν τον τύπησα στο στήθος, έχασες τον εαυτό σου. e unë vetë tënde dhe i rash këtu. Βλέπετε ότι έχει μεγάλη σημασία E shikoni që ka rëndësi të να madhe ξέρεις të γιατί dish ζεις. pse jeton. Ο κάθε χριστιανός πρέπει να ξέρει Çdo i krishterë duhet të di γιατί ζει pse jeton, και γιατί υπάρχει. pse ekziston. Και μου λέει, θα σου πω εγώ την απάντηση, θα μου πεις και εσύ λέει, τη δική σου απάντηση. Dhe më tha unë do ta them përgjigjen, po të ma thuash ti përgjigjen. Αυτός μου λέει την απάντηση, τι είπε ο φτωχός και πήρε τη Βασιλοπούλα. Më tha ajo përgjigjen çfarë tha i varfrit dhe Ήταν ένα έξυπνο σκεπτικό. ishte një gjë e zgjuar. Και μετά μου λέει, πες μου εσύ τώρα, λέει. Tash më thuaj ti tha. Του λέω, το πρώτο πράγμα είναι να ξέρεις από πού ήρθες, για ποιο λόγο ζεις και υπάρχεις και πού θα πας. E para gjë që duhet të dish është pse ke erdhur, pse jeton dhe ku do shkosh. Η πρώτη ερώτηση, η πρώτη απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι, Përgjigja e parë në pyetja e parë është ήρθες από τον Θεό. ke ardhur nga Perëndia. Στη δεύτερη ερώτηση, η Përgjigja e απάντηση είναι, dytë ζεις για τον Θεό. jeton në Perëndi. Και η τρίτη, θα πας στον Θεό. Dhe e treta është do shkosh në Perëndi. Εάν δεν ξέρεις, λέω, που πας και αν δεν ζεις από εδώ για τον Θεό, τα χάσες όλα. Në qoftë se nuk e di ku shkon dhe jeton këtu pa Zot, i ke humbur të gjithë. Σταμάτησε ο νεαρός να μιλάει. Ndaloi si po. Του λέω, εκεί τώρα που θα πάω σε μια εκκλησία εκεί, θα μιλήσω για αυτό το Θεό. Atje ku do shkoj, thash do shkoj në një kishë të Όπως flas δεν për θέλεις, Zot. μπορείς να πας εκεί πέρα. Po të duash të vesh atje. Και έτσι χωρίσαμε. Dhe kështu u tha. Αυτό όμως που πρέπει να μάθουμε όλοι μας, Por atë që duhet të mësojmë të gjithë, όχι μόνο ο νεαρός αυτός, jo vetëm ajo ιδιαίτερα εμείς οι χριστιανοί. po ne të krishterët veçantë. Γι' αυτό ας ανοίξουμε τις γραφές, Le të japim, να διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, të lexojmë Ιωάννης 15, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ungjilli i Gjonit, kapitulli 5. 15 κεφάλαιο. Ungjilli i Gjonit, kapitulli 5. Τα πρώτα 8 εδάφια διάβασα. Do lexojmë tek vargjet e para. Unë jam marrëdhënia e vërtetë dhe Ati im është breshtar. Çdo shërmen që nuk jep fryt në mua, ai e heq. Kurse çdo shërmen që jep fryt, ai e krahasit që të japë edhe më shumë fryt. Ju tash më jeni të pastër për shkak të fjalës që ju kumtova. Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju. Sikurse shërmendi nuk mund të jap fryt nga vetja, po qëse nuk qëndron në ardhi, ashtu as ju, nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam ardhia, ju jeni shërmendi. Kush qëndron në mua dhe unë në te, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni dot asgjë. Në qoftë se do kush qëndron në mua, nuk qëndron në mua, idhet jashtë si shërmendi dhe thahet, pastaj i mbledhi, i edhi në zjarr dhe digjen. Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë është përlëvduar Ati im që t'i jepni shumë fryt dhe kështu do t'i jeni të shepujt e mi. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιάς μας. Zoti ta përkët fjalën e tij në zemrën tonë. Το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου Mesazhi qendror i Biblës, i Ungjillit, να ξέρετε, είναι ο Ιησούς Χριστός. Jezu Krishti.
Το Ευαγγέλιο μιλάει για τον Ιησού Χριστό. I tërë shkrimi flet për Jezusin. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου. Ky është mesazhi thelbësor qendror i Biblës. Ξέρετε πόσες φορές αναφέρεται η λέξη Ιησούς? E dini sa herë përmendet fjala Jezus? Μέσα στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται 938 φορές. 938 herë përmendet fjala Jezus. Jezus. Και Χριστός Dhe Krisht αναφέρεται 502 φορές. 502 herë. Άρα το Ευαγγέλιο μιλάει για τον Χριστό. Pra Bibla flet, mesazhi kryesor është Jezu Krishti. Ο Χριστός όμως έχει ένα κεντρικό μήνυμα. Por Jezu Krishti ka edhe ai një mesazh thelbësor qendror. Και το κεντρικό μήνυμα του Ιησού Χριστού Dhe mesazhi qendror i Jezu Krishti είναι η άμπελος. është ardhia. Η άμπελος είναι μια παραβολή. Ardhia është një shëmbulltyr. Φανταστείτε τι σημαίνει παραβολή, έτσι. Τι σημαίνει παραβολή? Çdo me thënë shëmbulltyr, paravol. Παραβολή σημαίνει, παράδειγμα, ένα πορτοκάλι. Έτσι όπως έχουμε ένα πορτοκάλι. Për shembull, do t'ju them, kemi një portokall, Όπως φανταστείτε έχουμε το πορτοκάλι, ashtu siç kemi portokallin, αυτό το λέμε πορτοκάλι. këtë e quajmë portokall. Αλλά δεν τρώμε αυτό που φαίνεται. Por nuk kam atë që duket, Καθαρίζουμε το πορτοκάλι e pastrojmë portokallin. και τρώμε το εσωτερικό του πορτοκαλιού. Atë që ka brenda. Τις φρούτες τις πετάμε. Ato i hedhim pastaj. Έτσι είναι και οι παραβολές. Kështu janë edhe shëmbulltyra. Βλέπουμε το εξωτερικό, ακούμε τώρα για μία άμπελο, για ένα αμπέλι, Dëgjojmë tani që flitet për një ardhi, αλλά μέσα εκεί έχει τροφή, por aty brenda ka ushqim, έχει διδασκαλία. ka mësim Ο Ιησούς να μας πει. që të na jap Jezu Krishti. Ένα μάθημα Ka një mësim për të na dhënë. και παίρνει σαν μια ιστορία μας λέει Dhe na tregon një si histori και μέσα από την ιστορία μας φέρνει το δίδαγμα. dhe nëpërmjet historisë na jep mësim. Να ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, Ta dini që Jezu Krishti, biri i Perëndisë i gjallë, είναι ο μέγας διδάσκαλος. është mësuesi më i madh. Κανένας πάνω στη γη δεν έχει διδάξει όπως ο Ιησούς. Ashtu siç ka mësuar Jezu Krishti, asnjë nuk ka mësuar mbi tokë. S'ka Κανένας mësuar κήρυκας, asnjë predikus, κανένας ρήτορας, asnjë orator, κανένας φιλόσοφος. asnjë filozof. Ο Ιησούς είναι κορυφή, Jezu Krishti ishte είναι maja, μέγας διδάσκαλος. ishte mësuesi më i madh. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός ο Κύριος είναι δικός μας. Dhe ai Zot është i yni, Και εμείς είμαστε δικοί του. dhe ne jemi të tij. Δόξα στον Κύριό μας. Στο δίδαγμα αυτό Me këtë mësim, μας διδάσκει ο Ιησούς πόσο σημαντικό είναι Jezu Krishti na mëson sa e rëndësishme αυτό που λέει. kjo që thotë. Τι λέει? Çfarë thotë? Αυτός που μένει μέσα μου Ai që qëndron brenda meje και εγώ μέσα του, dhe unë brenda tij, αυτός φέρνει πολύ κακό. ai sjell shumë frut. Προσέξτε παρακάτω. Shikoni më poshtë. Διότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Sepse pa mua nuk mund të bëni dot asgjë. Αν θέλετε να μάθετε τη βαθιά χριστιανική ζωή και την καρδιά της χριστιανικής ζωής, είναι εδώ. Nëse doni të mësoni thellësinë dhe zemrën e krishtërimit, atëherë është këtu. Η παραβολή είναι μικρή. Shëmbulltyra është e vogël, Το δίδαγμα όμως πάρα πολύ μεγάλο. por mësimi është shumë i madh. Εγώ δεν μπορώ να το εξαντλήσω με ένα κήρυγμα. Unë nuk mundet ta nxjerr, ta përshkruaj këtë Γι' vetëm αυτό θα πιάσω σημεία. por do kapem në disa vende. Στην ελληνική γλώσσα Në gjuhën greke υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις ka shumë fjalë και η κάθε λέξη dhe çdo fjalë χρησιμοποιείται σωστά. dhe çdo fjalë duhet vënë në vendin Γι' αυτό και ο Θεός προτίμησε να χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα. Dhe Zoti e përdori këtë gjuhë Γιατί είναι πάρα πολύ πλούσια στο λεξιλόγιό της sepse është e pasur në fjalorin e και saj. στις περιγραφές. Edhe në përshkrime, Ο Ιησούς χρησιμοποιεί τη λέξη
όποιος μένει εν εμή. Dhe tani Zoti përdor në këtë ai që qëndron në mua. Είναι στα αρχαία ελληνικά Është εν εμή. Δηλαδή με άλλα λόγια μέσα μου. në gjuhën greke është en e mi, domethënë brenda me. Οι μεταφραστές Përkthime γράφουν και λένε ενωμένος με τον Χριστό. ai që qëndron i bashkuar me mua. Και μπορείς να το διαφοροποιήσεις αυτόν τον λόγο. Dhe mund ta ndryshosh këtë fjalë. Να πεις είμαι μαζί με τον Χριστό. Dhe të thuash që unë jam bashkë me Ο Krishtin. Χριστός δεν εννοεί αυτό. Krishti nuk do të thotë. Ο Χριστός λέει μέσα μου Krishti thotë brenda me. και εγώ μέσα σου. Dhe unë brenda te. Προσέχετε, δεν έχουμε ανάγκη το Θεό να είναι κοντά μας. Nuk kemi nevojë që Zoti të jetë afër nesh. Θέλουμε να είναι μέσα μας. Duam të jetë brenda. Αλλά και εμείς μέσα στον Θεό. Dhe ne brenda në Perëndin. Γι' αυτό και ο Παύλος όταν πήγε και κήρυξε στους Αθηναίους Prandaj Pali kur shkoi të predikoi Atheneasve. λέει μέσα σε αυτόν ζούμε, στο Θεό μέσα σε αυτόν ζούμε, Ai u tha, ne jetojmë brenda Tij, tha, μέσα σε αυτόν κινούμαστε brenda Tij lëvizim και μέσα σε αυτόν υπάρχουμε. dhe brenda Tij ekzistojmë. Με άλλα λόγια, έξω από αυτόν είμαστε νεκροί. Me fjalë të tjera jashtë Tij jemi të vdekur. Και εγώ θεωρώ ότι είμαι σαν το ψάρι. Them që jam si ai peshku, Το ψάρι μέσα στο νερό peshku në ujë brenda ζει. jeton. Μέσα στο νερό κινείται Brenda në ujë lëviz παντού. Και μέσα στο νερό υπάρχει. dhe brenda në ujë ekziston. Εάν το αφαιρέσεις από το νερό, Po e hoqe nga uji, τελείωσε το ψάρι. Πέθανε. mbaroi. Έτσι είμαστε κι εμείς. Kështu jemi tani. Γι' αυτό προσέξτε, ο χριστιανισμός στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές. Prandaj keni kujdes, krishtërimi mbështetet në dy bazamente. Και από αυτές τις δύο αρχές Dhe që këtu tani në είναι ato të όλος ο λόγος του Θεού. është e gjithë mbështetet e gjithë fjala e Perëndis. Πώς γίνεται αυτό? Ακούστε. Dhe si ndodh kjo, dëgjoni. Το πρώτο και σπουδαιότερο πράγμα E para dhe më που kryesore πρέπει να εξασφαλίσει që do të sigurojë ο άνθρωπος, njeriu, το ζευγάρι, çifti, η οικογένεια familja και η εκκλησία edhe kisha είναι να έχει την παρουσία του Θεού. është të ketë praninë e Perëndis. Από εκεί αρχίζουμε. Që këtu fillojnë gjërat. Δεν αρχίζουμε από τα καλά μας έργα να φανούμε καλοί στον Θεό. Nuk fillojmë nga veprat tona të mira që të dukemi të mirë në sytë e Perëndis. Αυτό είναι αποτυχία. Ky është dështim. Ο Θεός λέει ο άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς εμένα. Këtu fjala e Perëndis na thotë që njeriu duhet të dijë që pa mua nuk mund të bëjë dot asgjë. Pa Zotin nuk mund të bëjë dot asgjë. Βλέπετε, διότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Thot pa mua nuk mund të bëni dot asgjë. Στο προδιαγράφει ο Ιησούς εκ των προτέρων πριν αρχίσει να κάνεις κάτι. Përpara se ti të veprosh edhe të bësh diçka, ai të thotë këtë fjalë. Ακούστε τώρα το επόμενο εδάφιο που λέει. Tani dëgjoni vargu. Το εδάφιο E 6. më poshtë që thotë. Εάν κάποιος δεν μένει μέσα μου, δεν είναι μέσα μου. Në vargu 6 thotë në qoftë se dikush nuk qëndron në mua, Πρώτον, ρίχνεται έξω. e para idhet jashtë. Δεύτερον, E dyta, τα μαζεύουν και ξεραίνονται. thanë dhe i mbledhin. Τρίτον, E treta, τα μαζεύουν και τα ρίχνουν στη i φωτιά. mbledhin dhe i hedhin në zjarr të digjet. Και τέταρτον, Dhe χαίρονται. digjet. 4 αρνητικά πράγματα είναι όταν δεν μένουμε μέσα στο Χριστό. 4 gjëra të këqija ndodhin nëse njeriu nuk. Άρα δεν αρκεί να έρχομαι στην εκκλησία. Pra nuk mjafton të vini në kishë. Δεν αρκεί να προσεύχομαι. Nuk mjafton të lutem. Δεν αρκεί ακόμα και να εργάζομαι. Nuk mjafton vetë dhe akoma të punoj për Zotin. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε Ajo gjëja e parë që duhet të bëjmë është είναι να εξασφαλίσουμε την παρουσία του Κυρίου. të sigurojmë të kemi praninë e Zotit. Διότι εάν ο Θεός είναι μαζί μου, μέσα μου, Nëse Zoti është brenda meje, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? kush do jetë kundër meje? Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι? E kuptoni sa e rëndësishme? Άρα ο χριστιανισμός αρχίζει μέσα στο Χριστό. Pra, krishtërimi fillon brenda Jezu Krishtit. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, και θα ήθελα να το διαβάσεις από μέσα, Fjala e Perëndis thotë, Εφεσίους
2:10. Προσέξτε τι λέει εκεί πέρα ο Λόγος του Θεού. Πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μέσα στον Χριστό. Thot në Efesian kapitulli 2 vargu 10. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Δεν κατάλαβα εγώ, αλλά θα σας πω στα ελληνικά τι λέει. Unë nuk e kuptova, por do t'ja them greqisht çfarë thotë. Όταν λέει είμαστε ποίημα του Θεού, Ne jemi vepra e Perëndisë, δημιούργημα δηλαδή, krijesa domethënë, χτισμένοι e krijuar μέσα στον Χριστό. brenda në Jezu Krishtin. Πάλι βρίσκουμε τις λέξεις εν Χριστό. Prap gjejmë fjalën në Krisht. Όχι από έργα που κάναμε, Dhe thotë jo nga veprat, το λέει στο 9 εδάφιο, e thotë në vargu 9, më përpara jo nga vepra, αλλά αφού μένουμε μέσα στον Χριστό, por sepse qëndrojmë në Krishtin, πρόσεργα καλά. ecim në këto vepra të mira. Πρώτα θα μπούμε μέσα στον Χριστό, Në fillim θα do hyjmë brenda εξασφαλίσουμε την Krishtit, παρουσία Του. do sigurojmë që Και μετά προχωράμε. Zotit dhe pastaj do ecim. Καταλαβαίνετε. E kuptoni? Στην προς Εφεσίους επιστολή, στην ίδια επιστολή πάλι, Prapë në këtë στο πρώτο κεφάλαιο, në kapitullin στο 10 εδάφιο, në vargu 10 thotë λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός όλα τα έκτισε μέσα στον Χριστό. thotë që Perëndia I ka krijuar të gjitha gjërat brenda në Krishtin. Όχι δίπλα στον Χριστό, Jo ngjitur në Krishtin, όχι κοντά στον Χριστό, jo afër Krishtit, μέσα στον Χριστό. por brenda Krishtit. Άρα το κάθε παιδί του Θεού ή ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να επιδιώκει πρώτα να είναι στον Χριστό. Prandaj çdo fëmijë I Perëndisë duhet të kërkojë në fillim të jetë brenda Krishtit, Να έχει τον Χριστό të ketë Krishtin, για να φέρει καρπό πολύ. që të mund të sjellë fryt pastaj shumë. Διότι αλλιώς δεν μπορείς να φέρεις καρπό για τον Θεό. Sepse ndryshe nuk mund të sjellësh dot fryt për Όσο και να αγωνιστείς. sado që të mundohesh. Στην καλύτερη περίπτωση Në suksesin tënd më të madh θα γίνεις θρησκόληπτος. do bëhesh fetar. Θα γίνεις δογματικός. Do merresh me doktrina, Θα γίνεις φαρισαίος. do bëhesh farise. Και ξέρετε η θρησκεία είναι αυτή που πάει ενάντια στον Χριστό. Dhe e dini feja është ajo që vete kundër Jezu Krishtit. Ποιοι σταύρωσαν τον Χριστό? Οι θρησκευόμενοι. Kush e Φαρισαίοι. kryqëzoi Krishtin? Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που Farisejt dhe skriptë γνωρίζανε τις γραφές. që I dinin shumë mirë shkrimin. Που όλος ο κόσμος τάπαζε αυτούς και ήθελε να τους ακολουθήσει. Dhe tërë njerëzit I ndiqnin ata. Αλλά ο Ιησούς είπε τα περισσότερα ουε, αλίμονο δηλαδή, Por Jezu Krishti mjerimet më të mëdha στους Φαρισαίους. u tha farisejt. Το παιδί του Θεού δεν πρέπει να είναι Φαρισαίος. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι Fëmia I να Perëndisë είναι duhet të jetë farisej. μέσα στον Χριστό. E paragjeshët duhet të bëhet. Άρα ο χριστιανισμός το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει βάση την παρουσία του Χριστού. Διότι από εκεί αρχίζει ο χριστιανισμός. Sepse që aty fillon krishtërimi në prania e Perëndisë, në prania e Jezu Krishtit. Χριστιανός δεν λέγεται κάποιος που πάει στην εκκλησία. I krishterë nuk quhet dikush që vetëm kish. Χριστιανός δεν λέγεται κάποιος που διαβάζει την Αγία Γραφή. I krishterë nuk quhet dikush që lexon Biblën. Ο χριστιανισμός βγαίνει από τη λέξη Χριστός. Krishtërimi del nga fjala Krisht. Έχεις τον Χριστό και λέγεσαι χριστιανός. Ke Krishtin edhe quhesh krishter. Δεν έχεις τον Χριστό, δεν λέγεσαι χριστιανός. Nuk quhesh krishter. Δεν είσαι χριστιανός. Nuk je I krishter. Είτε είσαι θρησκόληπτος, Je fetar, αλλά όχι χριστιανός. po jo I krishter. Ο χριστιανός αλλάζει. I krishteri ndryshon. Από το σκοτάδι έρχεται στο φως. Nga errësira vjen në dritë. Από την κακία Nga e keqja έρχεται στην καλοσύνη. vjen në mirësi. Από την πονηρία Nga ligësia έρχεται στην αγαθοσύνη. vjen në dashuri. Και από την αμαρτία Dhe nga mëkati στον αγιασμό. vjen në shenjtë. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι Άγιος και να είσαι μακριά από τον Χριστό. Είναι αδύνατο. Nuk mund të jesh I shenjtë dhe të jesh larg Η Krishtit. λέξη Άγιος Fjala I βγαίνει από τον shenjtë Άγιο Θεό. del nga I shenjtë I Perëndit. Είναι η πρώτη βασική αρχή να έχουμε τον Θεό μαζί μας. Pra është themeli I parë që të kemi Perëndimin. Έχετε ακούσει για τον
Ιωσήφ. Keni dëgjuar për Jozefin? Είναι μια φοβερή ιστορία. Një histori e mrekullueshme, Πολύ όμορφη. shumë e bukur, Πολύ διδακτική. me shumë mësim brenda. Τα αδέρφια του το πούλησαν. Vëllezërit e tij ishin, Αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. por Perëndia ishte. Ο Πεντεφρής τον έβαλε στη φυλακή. Potifari e futi në burg, Αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. por Zoti ishte me. Αυτό είναι το ζήτημα στην καθημερινή μας ζωή. Dhe kjo është ajo që na duhet Να έχουμε τον Θεό μαζί μας. Kemi Zotin me Να έχουμε τον Κύριο μέσα μας. Kemi Zotin brenda nesh. Αυτό είναι το πιο βασικό σημείο και για μένα. Me e rëndësishme. Στο χριστιανό πρέπει κάθε φορά ο χριστιανός να αρχίζει με τον Χριστό Çdo gjë i krishterët duhet ta fillojë me και Zotin να τελειώσει με τον Χριστό. dhe ta mbarojë me Zotin. Γιατί αυτός είναι το Α, Sepse ai και është το Alfa Ωμέγα. dhe Omega. Η αρχή και το τέλος. Dhe mbarimi. Ο πρώτος I pari και ο έσχατος. dhe i fundit. Ο ήδη, ο όν και ο ερχόμενος. Ai që ishte, që është dhe që do të vijë. Καταλάβατε με τι τώρα. Αν δεν τα καταλάβατε θα ξαναπώ. Nëse si kuptati them. Πάμε στη δεύτερη αρχή. Tani vem Η δεύτερη αρχή themeli i dytë. και το Bazimi. βασικό θεμέλιο που πρέπει να ξέρει κάθε χριστιανός είναι Ky themel që është shumë i rëndësishëm që duhet ta dëgjojë krishterë është είναι το θέλημα του Θεού. dëshira e Perëndisë. Δεν έχει σημασία πόσο πηγαίνεις στην εκκλησία, Nuk πόσο ka προσεύχεσαι, rëndësi sa veten e ki, sa lutesh, πόσο διαβάζεις, sa lexon, πόσο ξέρεις τη γραφή. sa e di Biblën. Πήγα εγώ στο ψυχιατρίο κάτω στην Αθήνα. Vajta në një spital në Athinë, Το λεγόμενο Δαφνί. që quhet edhe Dafni. Πήγα να επισκεφτώ κάποιον νεαρό. Vajta aty të vizitoja një të ri. Όταν πήγα τον επισκέφτηκα στο θάλαμό του, Dhe kur psikiatri, si quhet psikiatria? νευρολογική κλινική, ξέρω πώς το θέλει. Πάνε αυτοί που έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Në psikiatri. Πολύ ωραία. Και εκεί που του μιλούσα, Dhe vajta υπήρχαν të κι άλλοι. vizitoja një të ri edhe aty ishin edhe disa të tjerë. Και ένας ψυχασθενής, μόλις με άκουσε να μιλάω για τον Χριστό, Dhe njëri nga ata sa më dëgjoi të flisja për Krishtin, ξέρετε τι άρχισε να λέει. e dini çfarë filloi të thotë. Θα σας πω. Do t'jam. Εν αρχή ήταν ο λόγος, από την αρχή το Ευαγγέλιο. Fillovi Του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, άρχισε όλα να τα λέει, τα πρώτα εδάφια, απ' έξω. Fillovi përmendesh të më fliste ungjillin e Gjonit. Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndisë. Εγώ πώς μιλούσα σε αυτόν εκεί τον ασθενή, γυρίζω πίσω και ακούω τα λόγια του, Unë siç po i flisja atij, po dëgjoja këtë mbrapa, kthej, του λέω εσύ τι γυρεύεις εδώ μέσα. i thash po ti çdo këtu brenda. Αφού γνωρίζεις τον Χριστό, γνωρίζεις την γραφή απ' έξω. Ti e di Biblën. Αυτό σαν για απ' έξω. Çfarë dinte përmend? Çdo këtu ti. Ξέρετε τι μου είπε. Άσε λέει αυτά τα ξέρω απ' έξω. Καμία σχέση λέει δεν έχουν. Η ζωή μου είναι άλλη. Këto i di përmendësh tot, po jeta ime s'ka lidhje me këto. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό σας λέω, δεν έχει σημασία να μελετάς το Λόγο του Θεού. Do me thënë, nuk ka rëndësi që ti ta dish Πολλοί μελετάνε το Λόγο του Θεού. Shumë mësoj fjalën e Tij. Στο χωριό μου έχει έρθει, μάλλον είχε έρθει, Në fshatin tim kishte erdhur dikush, ένας δικηγόρος një avokat, από την Αθήνα που ήταν γείτονας στον αδερφό του Λούι το Φέγκο. që ishte komshi me Luin Fengon e Atinës. Και είχε αγοράσει σπίτι στο χωριό μου. Dhe kishte bler shtëpi aty në fshatin. Και είχε μάθει εγώ που είμαι πιστός. Dhe kishte mësuar që unë jam besimtar. Και άρχισε να μου μιλάει. Dhe filloi të më fliste. Τη γνωρίζω τον Λούι και ξέρω εγώ και την εκκλησία. Unë e di e një Luin edhe kishën, Και λέει μου αρέσει το Ευαγγέλιο και το διαβάζω. dhe më pëlqen Bibla tha dhe lexoj. Και όλο το κεφάλαιο Α Κορινθίους 13 το είπε απ' έξω για την αγάπη. Thër kapitulli 13 të dashurisë të Korinthasve e tha Επειδή αυτοί ξέρανε απ' έξω το Λόγο του Θεού, ήταν χριστιανοί. sepse ai e tha përmendësh fjalën e Perëndisë ishte Όχι. kishte. Επειδή πάλι πάνε στην εκκλησία, είναι χριστιανοί. Sepse vend në kishë prap janë të krishterë. Για να αποδείξεις ότι είσαι χριστιανός, Që πρώτον vërtetosh që je i krishterë para, πρέπει να έχεις παρουσία Χριστού. duhet të kesh praninë e Και Krishtit. δεύτερον, να κάνεις το θέλημα του Θεού. Dhe dyta të bësh vullnetin e Perëndisë. Ακούστε τα λόγια του Ιησού Χριστού τι λέει. Shikoni fjalët e Perëndisë e Krishtit çfarë thonë. Κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, 7 κεφάλαιο, 21 εδάφιο λέει τα εξής. Γιατί δεν θα μπει, λέει, στη βασιλεία των ουρανών
κανένας που μου λέει Κύριε, Κύριε. Sepse në mbretërinë e qiellit thot nuk do ju askush që më thot Zot, Zot. Άρα το να προσεύχεσαι μόνο Do me thënë vetëm të δεν lutesh, σε κάνει χριστιανό. nuk të bën të krishterë. Που λένε πολλοί Më thonë shumë. Ορθόδοξοι. Shumë ortodoks. Προσεύχομαι λέει στον Θεό και εγώ. Unë i lutem. Μην νομίζω ότι δεν προσευχόμαστε εμείς. Mos mendo se unë nuk i lutem Zotit. Συμφωνώ λέω. Jam dakord i them. Το ερώτημα είναι τι λες την προσευχή. Pyetja është çfarë thua në. Για πες μου τι λες. Ja më thuaj çfarë lutesh i thash. Λέω λέει να με βοηθήσει να μου πάνε καλά τα πράγματα. Të më Γι' αυτό bëj το gjëra të θέλεις. mira. Po ti prandaj e do Zot. Δεν τον αγαπάς πραγματικά. Ti nuk e do Zotin me të vërtetë. Δεν περπατάς Ti nuk σύμφωνα eci με me τον të λόγο του Zotit, Θεού. nuk eci në dëshirën e Perëndisë. Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών κανένας Nuk με do Ιησούς hyje, που thotë μου λέει Κύριε, Κύριε. në mbretërinë e Perëndisë askush e Αλλά thot Zot. αυτός που πράττει το θέλημα του Ai që Πατέρα. bën vullnetin e Atit. Ο ίδιος ο Ιησούς λέει Vetë Krishti thot, δεν κατέβηκα εγώ από τον ουρανό για να κάνω το θέλημά μου, nuk zbrita nga qielli thot që të bëj vullnetin tim, αλλά κατέβηκα po για να zbrita κάνω që të bëj το θέλημα του Πατέρα. vullnetin e Atit. Και εμείς δεν αναγεννηθήκαμε αδέρφια μου, Ναι. δεν σωθήκαμε για να συνεχίζουμε να κάνουμε τα θελήματά μας. Që të bëjmë dëshirat tona, të vazhdojmë të bëjmë dëshirat tona tani. Αλλά αναγεννηθήκαμε, Por u rilindëm, σωθήκαμε u shpëtuam για να κάνουμε το θέλημα του që të Πατέρα. bëjmë dëshirat. Behuar qofshin. Τότε υπάρχει. Atë edhe i pëlqejnë Perëndisë. Faleminderit. Δεν είναι να ζούμε την χριστιανική ζωή όπως θέλουμε. Nuk është të jetojmë jetën e krishterës. Να έχουμε τον Χριστό, Të kemi Krishtin, την αιώνια ζωή jetën e και përjetshme. να ζούμε όπως θέλουμε. Δεν πειράζει το ένα. Të jetojmë si duam, s'ka që kjo s'ka gjë. Όχι, λέει ο Κύριος. Jo thot Zoti, Πολλοί κήρυκες shumë predikusë λένε και τονίζουν thonë dhe theksojnë ότι ο Ιησούς ήρθε για να σώσει τον κόσμο. që Jezu Krishti erdhi të shpëtojë botën. Η Γραφή λέει ναι, αλλά το πρώτο πράγμα είναι Po thot shkrimi, por gjëja e το parë është θέλημα του Θεού. dëshira e Αν Perëndisë. κάποιος που σώζεται Nëse dikush shpëtohet, δεν συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού, ai nuk edukohet edhe nuk transformohet në dëshirën e Perëndisë, del jashtë. άρα το θέλημα του Θεού είναι πάνω κορυφή. Pra dëshira e Perëndisë është Και lart όλοι όσοι σώζονται dhe të gjithë ata që shpëtohen πρέπει να συμμορφώνονται με το θέλημα του Θεού. Amin. duhet ata të transformohen. Αυτό τι λέει ο Ιωάννης Dhe στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο 17 εδάφιο. Kapitulli 2 Λέει τα εξής. Thot, Ο κόσμος παρέρχεται, sepse bota φεύγει, kalon thot, αλλά αυτός που πράττει po το θέλημα του Θεού që bën vullnetin e Perëndisë μένει στον αιώνα. mbetet për jetë. Μένει για πάντα. Mbetet për gjithmonë. Πράττει το θέλημα του Ai Θεού. që bën vullnetin e Perëndisë, Δεν έχει σημασία αν περνάς δυσκολίες. nuk ka rëndësi nëse kalon Δεν έχει vështirësi. σημασία αν έχεις προβλήματα. Nuk ka rëndësi nëse ke probleme. Το ερώτημα είναι, είσαι στο θέλημα του Θεού. Jeni në dëshirën e Perëndisë. Τότε είσαι μέσα στην αγάπη του Θεού. Je brenda dashurisë së Perëndisë. Θα μου πείτε, πού τα βρήκες αυτά? Do më thuash ku i gjete këto vëllazë? Δεν διαβάσαμε κάτι τέτοιο. Ne s'lexuam. Να σας το διαβάσω εγώ και θα το διαβάσει ο αδερφός. Do t'ja u them Μέσα se από do το ta λόγο του Θεού. lexoj vëllai. Ιωάννης ήταν, Ιωάννης 8, 29. Αυτές τις δύο αρχές τις είχε ο Ιησούς. Αυτές τις δύο αρχές που σας λέω, παρουσία Θεού και θέλημα Θεού, τα έκανε ο Ιησούς. Διάβασε. Këto dy bazamente që i përmendëm, i kishte si themel Jezu Krishti. Dhe po lexojmë kapitulli 8 vargu, i kosim këto. 29. Dhe ai që më ka dërguar është me mua. Ati s'më ka lënë vetëm, sepse bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë. Προσέξτε τι λέει, η πρώτη αρχή είναι και ο πέμψας με είναι μαζί μου. Pra, bazamenti i parë tha, Αυτό που σας ai είπα që να më dërgoi është me mua. Να εξασφαλίσουμε την παρουσία του Θεού. Pra thamë atë që duhet të kemi praninë e Perëndisë të parë. Δεν με άφησε ο πατέρας μόνο. Ati s'më ka lënë vetëm. Γιατί Pse? αιτιολογεί. E shpjegom pse. Διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σε αυτό. Sepse unë bëj vazhdimisht gjërat. Αρεστά, Gjërat e pëlqyeshme, εντολές urdhërimet e tij και θέλημα Θεού dhe dëshira e Perëndisë είναι συνώνυμα, είναι το ίδιο πράγμα. janë të njëjta. Καταλαβαίνετε. Άρα,
Ο Λόγος του Θεού μας θέλει να ζούμε στην παρουσία του Κυρίου να δω τι ετόιμ να πρανίνε απέναντίστε και να πράττουμε το θέλημά Του. δεν το πέμπα στις μίσεις που με Το θέλημα του Θεού, δεσίρα απέναντίστε, το θέλημα του Κυρίου, δεσίρα όχι εζώδη, το δικό μας. Io δεσίρα εγώ. Εμένα μου έρχεται να κάνω το δικό μου θέλημα, For μου αν δεν μου βγαίνει πέντε δεσίρα, αλλά ο Κύριος λέει όχι, ο ζώτη το διότα, το δικό μου θέλημα. το πάλι δεσίρα είναι. Θυμάστε τον Ιησού όταν πήγε στην Γεστημανή. Η Ιωβάιτ μαν τη Ιησού Χριστή κορβάει την Γεστημανή. Λέει πατέρα, Θα αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι από μένα. μητσόσε σε μούντου λαργόι. Να μην το πιω. Το μόνο σε πει. Ποτήρι, να το πιω, είναι εβραϊκή έκφραση. Γόφι και θα πει έστειν σπρέι εβραίκε. Δηλαδή υπήρχαν τα ποτήρια, τα πικρά, Το μεθάνε κείστε γότα τε είδωρα, υπήρχαν και τα ποτήρια της ευλογίας. ορκείστε δε γότα μπεκίν. Όπως λέει στον 23ο ψαλμό. Συστότεν καπίτουλοι Το ποτήριό μου υπερκυλίζει. Και τότε κούβα είμαι ποντεύδε. Εκεί για χαρά, Πρεβεζή. για πόνο, πίκρα. Αν είναι δυνατόν να μην πιω το ποτήρι αυτό. Πραντάει θα να τσιώσε σε μούντου μο σε μήκη. Δύσκολα τα πράγματα. Σε ψεγιάρα τι αν το βεστήρα του. Αλλά μετά υποκύπτει Δε παστάει και λέει όχι ότι θέλω εγώ, αλλά ότι θέλεις εσύ. Δε παστάει προβουλέτε δε το Ιωάτη και του αόμου κομμάτι και του. Το θέλημα του Θεού, αδέρφια μου και αδερφές μου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεσίρα περνδίζει βλέζερα σου μερτσίσου. Αυτό θα σε κρατήσει μέχρι το τέλος. Aion do të të mbaj deri në fund. Po. Μπορεί σήμερα να έρθει ο Κύριος και να μας ευλογήσει όλους. Sot mundet Zoti të vitë na Και να bekoj. ξεσηκωθούμε όλοι. Dhe të ngrihet Και να αναγνώσουμε. dhe ta lavdërojmë Zotin, Και να αποψάσουμε. dhe ta falenderojmë. Αλλά αν δεν περπατάμε Por το θέλημα του nëse Θεού, nuk ecim në θα τα dëshirën e χάσουμε. Perëndisë do t'i humbasim. Εγώ, όπως σας έχω πει, ήμουνα στον κόσμο μπουζουξής, μουσικός, Ju kam thënë, kam qenë në botë i bija buzuk και ο Θεός με βρήκε στον δρόμο. dhe Zoti më gjeti në rrugë. Η παρουσία του ήταν τόσο αισθητή, Dhe prania e tij ishte kaq e fuqishme, πιο ζωντανή από ότι σας βλέπω και με βλέπετε. ishte më i gjallë se sa kjo që po ju shikoj dhe më shikoj. Δεν είδα πρόσωπο, Unë nuk e pash, αλλά τον έβλεπα τον Θεό πιο ζωντανά από ό,τι σας βλέπω. po unë e shikoja Zotin më shumë se më qartë se sa që shikoj unë. Aleluia. Την ώρα ο Θεός άλλαξε τη ζωή μου. Dhe në atë moment Zoti ndryshoi jetën time. Εκεί την ώρα άλλαξε το είναι μου. Atje ndryshoi i gjithë qenia ime. Όλος ο κόσμος γύρω μου άλλαξε. Ndryshoi dhe gjithë bota ime për re. Στο ίδιο περιβάλλον Në të njëjtën vend isha, που προηγουμένως ήταν σφιχτό το στομάχι μου, në të njëjtën vend jetoja atje ku ishte stomaku im i ngurtë dhe kisha anë, όχι αρρωσία, δεν είχα έλικο στομάχου. nuk kisha smundje stomak, Σφιγμένο. po kishte anë brenda. Εκεί την ώρα ο Κύριος άλλαξε όλο το Dhe περιβάλλον. aty Zoti ndryshoi çdo gjë. Έφυγε όλο το βάρος. Iku çdo ndesë. Έγινα άλλος U άνθρωπος. bëra njëri tjetër. Για πρώτη φορά είπα τώρα ζω. Për herë të parë thash tani jetoj. Οι άνθρωποι οι φίλοι μου, όλοι οι Njerëzit e γνωστοί μου, tjerë, i njohurit, μου λέγανε πριν για σένα είναι η ζωή. për ty është jeta. Αχ, να ήμουν στη θέση σου. Ti isha në vendin tënd. Εμφανιζόμουν στην τηλεόραση, έκανα αυτό, με χειροκροτούσε ο κόσμος, Më χρήματα, kishte burka, Visήματα. para, veshje të bukura, Αλλά εγώ televizora. μέσα στην παρουσία του Θεού είπα τώρα ζω. Por unë kur ndjeva praninë e Zotit tash tani jetoj. Δεν μπορείτε να φανταστείτε Nuk τι mund ta σημαίνει ζωή. imagjinoni çdo me thënë jetë. Ζωή δεν είναι απλώς πάω στη δουλειά, κάνω βουβού, ξέρω, πάω αγωνίζω. Jetë nuk është ti je vete në punë, vërtet e marr këto leka fiska atje vete këtu. Μόνο στην παρουσία του Θεού Në praninë e Perëndisë. απολαμβάνεις τα πάντα. Aty i shijon. Shejta, amin, Zoti. Έλεγα στην αδερφή μου, τι ωραία είναι, κοιτάξτε εκεί πέρα. I thosha motrës Η αδερφή μου shikoj. έβγαινε στο παράθυρο και λέει, τι ωραίο, δεν βλέπω κανένα. Shikoj, kush duket e burrë stanë gjë. Γιατί δεν έβλεπε αυτή η ωραία και εγώ τα βλέπω ωραία. Pse ajo nuk i shikonte me gjëra Το ίδιο φυσικό περιβάλλον βλέπαμε. Në të njëjtën gjë shikonin natyrë. Το μυστικό ποιο ήταν. Kush ishte Αυτή δεν είναι το Θεό. ishte Perëndi. Τα βλέπα όλα διαφορετικά. Dhe i shikonja të gjitha gjërat ndryshe. Και σαν παιδί του Θεού που είσαι, Dhe si fëmijë Perëndis që αν jam, δεν έχεις παρουσία Χριστού και qofse Θεού, nuk ke praninë e πάλι τα Krishtit, βλέπεις μαύρα. prapë të errta do të Πάλι shikosh. τα βλέπεις δύσκολα. Prapë të vështira do të shikosh gjëra. Κουραστικά, Të lodhshme, βαριά. të rënda. Τι χρειάζεσαι. Çfarë ke nevojë?
Θα πας πού? Do shkoj Στο καταφύγιο σου που είναι Χριστός. do vete në kështjella ime. Ο Δαβίδ το ήξερε αυτό. Krishti dhe Davidi e dinte këtë. Γι' αυτό τον ονόμαζε το Θεό καταφύγιο του. Prandaj e quan te Zoti streja Εκεί πήγαινε. aty do vete thotë. Φρούριό του. Kështjella ime, Ελευθερωτής του. çlirimtari im. Γι' αυτό θα πει ο Ιησούς. Prandaj do thotë Krishti, Τι θα κερδίσει ο άνθρωπος? çfarë do fitojë Θα njeriu κερδίσει όλο τον κόσμο. nëse fiton gjithë botën. Δηλαδή όλη η γη να είναι δικιά σου. Do me thënë tërë botën, Και όλοι οι άνθρωποι, 7 δισεκατομμύρια, να dhe τις 7 έχουν για miliard σένα. njerëz të punojnë për ty. Σε τι θα σε ωφελήσει? Për çfarë do të Αν βλέπεις εδώ χρήματα, χρυσάφια από εκεί, të shikosh, τα πάντα, çfarë do të ό,τι vlej të θέλεις, shikosh para këte, flori këte, και χάσεις την ψυχή σου. dhe u vet në fund shpirtin tënd. Χειρότερο πράγμα. Zoti shenjtë tani. Gjëja më e keqe. Λέω σε διάφορους αδελφούς, Ju them vëllezërve të ndryshëm, ποιο είναι το σπουδαιότερο πράγμα που έχεις στη ζωή σου? kush është gjëja më e Μου λένε ο rëndësishme? Χριστός. Krishti, i them. Όχι, δεν είναι ο Χριστός. Jo i them, nuk është. Τι είναι? Kush është? Η οικογένειά μου. Familja ime, Η ζωή μου που ζω. jeta ime që jetoj. Το σπουδαιότερο πράγμα που έχεις εσύ, το Χριστό δεν τον έχεις. Τον αποκτάς. Gjëja më e rëndësishme që ke ti i them. Εσύ τι Sepse έχεις Krishti nuk e σπουδαιότερο? ke, Krishtin e fiton. Ti çfarë ke? Είναι η ψυχή σου. Është shpirti yt. Αυτή ή θα την δώσεις στον Θεό, Dhe këtë që ke më të θα rëndësishme, ζει αιώνια, o do t'i japë Zotit që t'i jetojë në përjetësi, ή θα Alleluja. την αφήσεις εκεί πέρα ose do t'a lesh aty και θα πας στο κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. dhe do vesh aty në qara edhe në kërcëllimin dashur. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εστί να έχει σωτηρία Χριστού. Nuk mund ta kuptoni domethënë të kesh shpëtimin e Jezu Krishtit. Ακόμα και οι χριστιανοί που είμαστε, Edhe δεν το έχουμε që καταλάβει. jemi nuk e kemi kuptuar akoma. Ξέρετε πότε θα το καταλάβουμε? E dini kur do ta kuptojmë? Όταν θα έρθει η μέρα της κρίσης Kur të vit dita e gjyqit και όλα θα έρθουν να σταθούν μπροστά στο βήμα του Κυρίου. dhe të gjitha kombet do të qëndrojnë Και përpara θα Zotit. ξεχωρίσει οι άγγελοι τα πρόβατα του Κυρίου στα δεξιά Dhe angjit e Perëndisë do të ndajnë και τα κατσίκια από τα αριστερά. delet edhe cikët të dorë. Τότε θα καταλάβετε, θα πει στους άλλους, υπάγεται από μένα εσείς οι καταραμένοι. Kur t'ju thotë të tjerëve, largoni nga Gjene juve ju të στο madhuar. πίκτο αιώνιο που είναι Dhe ετοιμασμένο για τον shkoni në διάβολο zjarr të përjetshëm që është përgatitur për djallin και για τους αγγέλους. dhe për angjit e tij. Αυτά τα λόγια θα είναι τα χειρότερα λόγια που ποτέ έχει ακούσει ανθρώπινο αυτή. Do jenë fjalët më të këqija që ka dëgjuar vesh njerëzor. Τα είπα εγώ τώρα, δεν ακούστηκαν τόσο παλιά. I thashun, po nuk u dukën kaq të rëndë. Όταν ο Ιησούς θα το προφέρει με το Por kur στόμα ta του, thotë Jezu Krishti do jetë θα το shpëtim. συνοδεύει η κατάρα σε όλη την αιωνιότητα Dhe kur ti shoqëroj mallkimin në jetë jetëve ata, και ο Ιησούς θα τους απορρίψει, dhe Zoti domethënë do t'i përjashtojë, τότε θα καταλάβετε το τσίριγμα. atëherë do kuptoni Και θα πείτε, britma. Ω Κύριε, σε ευχαριστώ για τη μέση σας. Alleluja. Zot falenderoj që më shpëtove. Θα τα βλέπεις τις ψυχές να χάνονται, να τσιρίζουνε, Kur të shikosh Εσύ να είσαι ο ευλογημένος. edhe ti do jesh i bekuari. Άκουσε ένα περιστατικό που συνέβηκε, που το διηγήθηκε ένας αδελφός. Më tregoi një vëlla diçka. Όπως περπατούσε στην Αθήνα, Siç po ecën në Athinë, άκουσε ένα γδούπο. Κάτι πήρε από πίσω. dëgjoi që mbrapa dëgjoi një zhurmë sikur ra dikush bam Είχε πέσει κάποιος από το μπαλκόνι, είχε αυτοκτονήσει. dhe ishte hedhur dikush nga balkoni dhe kishte vdekur. Ο αδελφός πριν γυρίσει να δει, έτρεξε ο κόσμος, αλλά ανοίχθηκαν στον αδελφό τα μάτια. Bota të njerëzit vrapuan tek i vdekuri kurse vllai i japën sytë dhe Zoti i tregon Και ακούει ένα σιδερένιο ήχο. një çfarë po ndodhte me të vërtetë. Κουκουκουκουκουκουκου. Dhe dëgjon një zhurmë nga poshtë tokës që po vinte një zhurmë ekullash. Και άρχισε να ανεβαίνει ένα μαύρο αρσασέρ. Dhe një Σιδερένιο. ascensor i zi po ngjiteshe, po shikonte. Μετά άρχισαν οι πόρτες να ανοίγουν. Κουκουκουκουκου με θόρυβο. Dhe filluan po hapeshin dyert e ascensorit, Σιδερένιο θόρυβο. një zhurmë ekullash. Και βγήκανε τρεις φιγούρες. Πάρα πολύ άσχημες. Dhe dolën 3 persona shumë të shpirtit. Και τρέξανε πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο που έπεσε. Dhe vajtën me vrap në njeriu që ra. Και τον εβουτήξαν έτσι. Dhe e morën me zorë dhe hodhën brenda në ascensor. Όχι το σώμα του έμεινε. Jo trupi Εκεί deri του άρπαξε. po shpirti. Αυτός μόλις τα είδε, Kur i pa këto ai,
αυτά τα όντα, Που οι φάκτο κριές, άρχισε να πιάνεται από το έδαφος να μην φύγει, να μην το τραβήξουν. οι δέκουνε, Το παίρνανε και το σέρνανε με άγριο τρόπο. Βάλανε μέσα ξούα δεν δέστε τι ήχτε, βέντες μός και τελαργόες στην Αφρίκα. Το βάλανε σε αυτό το μαύρο ασασέ, Παρατά εφούτον μπράντα, οι πόρτες άρχισαν να κλείνουν. δεν φυγούαν δύο εξαμπλούδες. Έσαι να κάνουμε Δεν φυγούαν στις λεπτικές. έμεινε το σώμα. Δεν πέτει τρόποι. Τι θα ωφέλει ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο το κόσμο και χάσει τη ψυχή. Ce ar deveni loket njeriu të fitojë gjithë botën dhe të humbatë shpirtin. Βλέπετε πόσο σημαντικό θα είσαι το Θεό. Shikoni sa e rëndësishme është të jesh i Perëndisë. Ακούστε τώρα ένα άλλο γεγονός που Dëgjoni një έγινε tjetër εδώ στα μέρη μας. që ndodhi në vendin tim, atje në fshatin Σε μια αδελφή, nga Kostuvi. Një η motrë ξαδέλφη, e kushërira e saj αρρώστησε και είχε καρκίνο. u sëmur me kancer. Πήγε στο γιατρό, εξετάσεις τα πάντα, I bën τα πράγματα ήταν δύσκολα. analizat, ishte shumë e vështirë. Πήγε την επισκέπτικη αδελφή Shkoi motra e vizitoi και της λέει αδελφή, dhe i tha, ξαδελφή, kushërira ime i tha, θέλεις να πούμε στο δικό μας το παπά για μένα, να έρθει να προσευχηθεί για σένα. do si themi atë njeriu ton të Perëndisë të lutet për ty. Γιατί οι Ορθόδοξοι έχουν παπάδας. I tha priftit ajo Και se λέει το δικό μας το παπά. me të priftit ton, se ajo e kuptonte Αυτή vetëm λέει όχι, 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 δεν θέλω. si papa. Εντάξει. Ajo tha jo nuk dua. Έρχονται τα αδέρφια μου λένε να προσευχηθούμε, προσευχηθήκαμε. Για Jena κάποιο ajo λόγο. më thot të lutemi. Για κάποιο λόγο ο Θεός την τεράστησε. Dhe për një shkak Zoti e shëroi atë. Μετά από μερικά χρόνια ξαναρρώστησε. Pas disa vitesh u sëmur prapë. Γύρω στα 5 χρόνια. Καλά. Ishte 5 vjet. Ξαναρρώστησε. U sëmur prapë. Ξανά έπεσε στο κρεβάτι. Prapë pranë krevat. Πάλι πάει η αδελφή και λέει: Shkon motra prapë i thotë. Ξαδέρφη, να φωνάξουμε τον δικό μας τον παπά να Ta προσευχηθεί. tresim atë priftin tonë të vitet të lutet këtu. Μπορεί να σε κάνει καλά ο Θεός. Mundet Zoti të të shërojë. Όχι, όχι. Jo, tha nuk. Αυτή ήταν η τελευταία της καταδικαστική απόφαση. Ishte vendimi i saj i fundit që mori. Και ακούστε τώρα τι συνέβη. Dhe dëgjoni tani çfarë ndodhi. Φτάνει την ώρα που πεθαίνει. Vjen ora Τελευταία që ώρα. do vdiste, ishte Η momenti. μάνα της είναι δίπλα της Mamaja ishte ngjitur, και αυτή ετοιμοθάνατη ήταν 40 κιλά, αδύνατο. ajo e dobësuar fare, Και ξαφνικά ανοίγει τα μάτια dhe në moment i japen sytë të και mëdhaj αρχίζει και τσιρίζει. dhe filloi po thriste fort. Μάνα, Mama po thriste. διώξε Përzej këta që këtu. το κακό το χάρο. I që këtë të keqin që këtu i theshtë. Είναι πολύ κακό. Është shumë e shpifur, është shumë i keq. Διώκτον, διώκτον. Përze. Τώρα η γιαγιά τι να κάνει τώρα. Tash i plaka Δεν βλέπετε τίποτε. Ajo shikon të dhe gjë. Βλέπετε τι πατένει. E shikoni Κάποιος çfarë pëson. που δεν είχε τον Χριστό. Dikush që nuk ka Krishtin. Εσείς έπρεπε να είσαστε οι πιο ευτυχισμένοι Dhe άνθρωποι. i ne do Τώρα të έπρεπε jemi να njerëzit φωνάζετε më të δόξα. lumtur. Sepse Zoti ju zgjodhi. Σας έκανε παιδιά του. Bëri bitë e tij. Σας έπλυνε με το αίμα του. Ju lau me gjakun e tij. Και ξέρετε από πού σας διάλεξε. Dhe e dini nga ju zgjodhi. Μπορείτε να φανταστείτε ότι έχει η γη μας, σήμερα ο πλανήτης μας, Se planeti ynë sot έχει 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. ka 7 miliard njerëz. Και η Κοριτσά Dhe Koça έχει 100.000. ka Όσο δεν έχει. 100.000. Από τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους σας διάλεξε. Nga 7 miliard njerëz. Μπορείτε να το φανταστείτε. Και από τις 100.000 Dhe nga këta 100.000 janë ju zgjodhi juve Zot. Αυτό και μόνο έπρεπε να σας κάνει να δοξάζετε από το πρωί στο βράδυ το Θεό. Ti u bante të lavdroni Zotin. Ποιοι είμαστε εμείς και μας διάλεξε ο që na Θεός. zgjodhi ai. Βλέπετε πώς έφυγε αυτή η ψυχή. E shikoni si iku ai shpirti. Ακούσατε πώς έφυγε η άλλη. E shikoni si iku ai tjetri më përpara. Ακούστε τώρα τι λέει ο ίδιος ο Ιησούς. Tani dëgjoni çfarë thot vetë Jezusi. Και θα έρθω και θα σας παραλάβω. Και όπου είμαι εγώ, Do θα vi είσαστε ju και εσείς marr, μαζί μου. që atje jam unë. Θέλεις να είσαι μαζί με τον Χριστό. Ωραία. Μην φοβάσαι. Άρχισε να δοξάζεις τον Θεό και να λες ευχαριστώ για την μεγάλη ανεκδίκητη χάρη σου. Për këtë hir kaq të madh që ka bërë. Όταν έχεις διάφορα προβλήματα και βλέπεις εκεί πέρα, σκέψου ότι ο Κύριος θα έρθει να σε πάρει. Mos i shiko ato, po shikoj që Zoti do vite të marrë. Εγώ είπα στον Ιησού, μη μου στείλεις κανέναν άγγελο. Mos më dërgo asnjë angjël.
να με πάρει. të më marrë, Δεν εμπιστεύομαι. nuk i besoj. Θέλω να έρθεις εσύ ο ίδιος. Εσύ να με πάρεις. Dua ti të vishte mua. Και αν ζω για την αρπαγή, είπα, όταν θα φύγω από εδώ και με πάρεις, λέω έτσι, να δω βολίδα στην αγκαλιά σου. Κλαπ! Θα σε αγκαλιάσω. Direkt shigjet në krahët tënde. Αυτή είναι η χαρά μας. Ky është gëzimi jote. Δεν υπάρχει ομορφότερη ζωή από τη ζωή με τον Χριστό. Nuk ka jetë më të bukur se sa jeta me Kristin. Λέει ο Ιησούς, Thotë εγώ ήρθα για να έχουν ζωή. unë erdha që Να të την έχουν kenë jetë άφθονη. dhe ta kenë me bolle. Πώς θα τη βρεις αυτή τη ζωή? Ku do ta gjesh këtë jetë? Στον κόσμο, Në botë, στα μπουζούκια, në buzë, στις βόλτες, στις διακοπές, στα νησιά, στις θάλασσες, στα ξενοδοχεία, në hotele, πουθενά. Στο Ντουμπάι, në Dubai. τούμπα θα πάει. Να το ξέρετε. Να το ξέρετε. Δεν θα σταθεί τίποτε όρθιο. Asgjë nuk do mbetet. Γι' αυτό πρέπει να είστε χαρούμενοι, ευλογημένοι, να δοξάζετε το Θεό από το πρωί. Να ξυπνάτε το πρωί και να λέτε δόξα Κύριε, αλληλούια. Do ngrihen do thuash haleluja Zot. Σε ευχαριστώ Κύριε. Falenderoj. Είμαι το παιδί σου. Jam biri yt. Με πήρε μια αδερφή από την Αθήνα, είναι 89 χρονών. 90 χρονών. Mori një motër është 90 vjet. Αδελφέ μου λέει, έχω προβλήματα. Vlla më tha kam probleme. Τι προβλήματα, και άρχισε να μου λέει διάφορα. Dhe filloi të më thoshte disa. Λέω, το ξέρεις, το έχεις καταλάβει, ας τα προβλήματα είσαι πριγκιποπούλα. Tash leni problem. Ω, δόξα λέει, θα λέω είμαι πριγκιποπούλα. Edhe ta aleluja ta. Καταλαβαίνετε, πρέπει να το καταλάβεις ότι θα το πιστέψεις. Duhet ta besosh, duhet ta. Δεν είναι μόνο να τα ακούς αυτά Vetëm ta dëgjosh. και να πεις, α, μας τα είπε κάπως καλά ο αδελφός. Shumë bukur na i tha Όχι, vllai. τα πάρεις στην Nuk καρδιά. është kjo. Και όπως έχω ένα μπουκάλι εγώ στον άμμονα κάτω στην Καστοριά, Dhe με καπάκι μπουκάλι, kam edhe unë atje në postur një shishe aty ναι, που πίνω το νερό që και pi. τους λέω, όταν θα έρχεστε στην εκκλησία, Dhe ju them kur të vini në kishë, θα ανοίξετε το Do τα καπάκι. άπτει τα. Εδώ δύσκολο είναι, δύσκολο είναι. και εδώ είναι δύσκολο. Και αυτό είναι δύσκολο, βλέπεις πώς γίνεται. Να, θα έρχεστε έτσι στην εκκλησία. Θα ανοίξετε τα καπάκια, τα καπάκια. Πάρετε το μήνυμα και μετά, αυτό δηλαδή συμβολίζει την καρδιά. Do me të kjo simbolizon zemrën. Θα το κλείσετε Pastaj do ta mbyllësh και θα prapë. πάει ο πονηρός και δεν θα ξέρει να το ανοίξει. Dhe do veri liku e nuk do Για t'i να μην ta. σας πάρει αυτό που Që έστειλε të ο mos Κύριος. ja u marr atë që mbolli Zoti. Γιατί λέει βγήκε ο σπορέας ένας Sepse σπίτι to doli και mbjellësi μερικά σπόρια πέσανε παρά dhe την disa οδό. fara do të ranë përgjatë rrugës. Και ήρθαν τα πετεινά τα πουλάκια και το φάγανε. Dhe erdhën zogjtë e qiellit dhe janë. Τι σημαίνει που ήρθε ο πονηρός και άρπασε Do το me σπόρο. thënë liku dhe. Να μην σας αρπάζει το σπόρο που σας φέρνει ο Κύριος με τον δούλο του, με οποιονδήποτε δούλο του. Mos ja u marr i ligu fjalën që ju jep çdo shërbëtor që ngjitet. Γι' αυτό ας το δούμε τώρα και να δοξάσουμε τον Κύριο. Κύριε, να τον ευχαριστήσουμε τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει στη ζωή μας. Ακόμα και για τις δυσκολίες σου, να ξέρεις συνέβη κάτι καλό. Γι' αυτό, αν πραγματικά Sepse në qoftë se të vërtet ευγνώμων, je minjos και δόξα στον Κύριο τώρα. Alleluia, Alleluia, la vera. Porsi Abraham.